Yo, yeah. Ghana entertainment industry. Yeah. In less than an hour or two, Ghana entertainment industry, Dane. The talkability on all platforms is about to go down. Yo, Ghana entertainment industry on more debruta. Me no say I can almost like me check me internet now, and I say me check Grammy 4 page. I can almost like 3 hours. Not Grammy nominations no for the year 2026 no. Omude about bunting. Now, come here and say the whole world. Any papa ko pe and obi e chen no. Say ye de ne beka ho ana say ye mfa ne nka ho. Africa de nipa obeka ho a ebe ye news. Eni say me catch you. Yo. Enipa the whole Africa, the whole world. Obia air China nomination. Eni due almost like 3 hours per. Eye Shatta Wale. Shatta Wale nomination we on. Hey, I told you nyame be ya ade ama wa. Me asem Medikal ka o prepare. Ansa no de ade na den. Abehim. Me ma me na bu baby kire me. O say nyame mentia eni nipa. Nyame betim do akọ situation bi mu saa da ko no ayade kese bi ama obi e kan no de ne nsa ko na no hey ana osimpanifo si nyame mentia ene nipa me ne o kasai ene dai ana se ene duai ene da Grammy for edit 2026 nominations no e ba bonten me therefore nia ewom bia no acha 3 hours from now, ewiase nyina ebehu. Na Ghana entertainment industry no ayedin. Se so called platform bia so a budi famodin obia train nominations no. Ansa no dia kana asem. Ene dua yi ebemu ahu Ghana entertainment industry no. Se dia yesitie. Ene dua we after 3 hours say Grammys for no the nominations ne ba abonten a ubehu nipa Ghana entertainment industry no ye Bible mposi se nipa nyina adoa due enu ntin me no ka say ye won crofo omo twen say nominations ne beba no sabi na wale nyame mpengu na onka ho ye won crofo omo twen sa me ka no kracho ane ye wo nipa dodo na so a omo twen say nyame nya dom ne yemfa Shatta Wale din enka ho bi normal odwene papa no adwene bone ye wa adofo ane ye wa atamfo ye won krofo a nyame ye bibi ma wa ebe ha wo mo anu nti no omo di omo kokromoti ni omo na etintim fom se ne enisi ede sabi Wale eka ho bi ani onko fonso mu do Wale omahu Genia Wale afem omo so akomu kotodwa anim esugu na nyankopon so se papa se ho an monyam enedua yi yaw oh interesting nyami onsha Shatta Wale wallet me ma Ghana wallet me hijack Ghana entertainment industry on no obi akoma yese kim hey me say now traditional media for no omakoma kim ebi mi say funny kan obi mi say nyini free yo na so me te say ye won crofo ma sha da afre Grammys for ni nyina ampanim for no set abi mama mfa Wale nka ho ne sa mo de ma Wale ayawu ko bibini I'm telling you sakade a Grammys no enipa ba ko bi ne wotumi me say ko mba frɛ no ka traditional media for ni bi no gatekeepers ni be fa akira akofrɛ sa nkrofo na ka twom so munyi Wale mfrim ni nyina enim ba asran kanya me say to me no eni nipa ba ko bi nsem to me no ewo nyame nsem the outcome after 3 hours on ebe kan se me bra kiro enu nti ye ready bie waso ni wani
say oh shamia mami hu ba bia wo hwe me free na before say 3 hours ebedru no mami hu ni a won so wadwene ka kire ugidi say Wale ebenya nomination ni bi ye de Wale beka ho anase se bi yemfa Shatta Wale nka ho me sure comment section ho eye ho dia na enra ho nia me meti o me spirit mu nie enra me hwe poster Medikal ye post bi nra ocho Shatta Wale ano de some emojis bi celebration emojis mako 5 eka ho sa post me hu yam sheme am say post Medikal ne papa de post do na me so mo di Grammys achi no nominations ne de mawa ye ma wo hu ansana announcement date na dru ana say after announcement na be hu say ya nominate you se wo hu ansana sabi aba abonten a magye di say ene Medikal tweet no e kire bibi beyond control asodin because Medikal tweet no na too coded mami but Medikal tweet no me who ye no I was sick gumi I was like no tweet away hey yo Papa Yesu obey and Shatta Papa Yesu and Shatta movement e papa Nemom adia bako anamumi nyina enhye ne so the outcome say edi agrode nemom the outcome say Grammys no eba abonten the outcome no eni diem enye akutiabo enye disrespect adia mehu say Wale ompe sa ade no ma study Wale nipa ompe wahu hey creative art na yeah because me who Wale video be I think 2023 or so I say Stoneboy enya nomination na manfo I say almost jubilate say Stoneboy enya nomination in your man me who say Wale be ye video e catch him say no e below belt say munua e kope ade bi na wa enya na wo betena se aye content na wa jubilate because ade no wa enya. According to that video, no, Wale Lumuto, Wale Kase, no, no, he's not there. Say, Obin failure. Ono Obenya Ghana entertainment industry, no, ye respect, ye sika, adebia ye successful. That video, no, me who ye no, Bibi Kasagu Makoma so, I catch them say no, Wale, we a different person. I'm telling you, and when you saw your content creator, na sabi odo Shatta Wale, na oye content ma Wale, and I say, okay Wale won't say more, Mr. Adeba kwa Wale, and ni ho, and it's a oye content, and looking down on other creatives. Wale and ni ho, because me the video number twice, so Wale na no muto, was it no? We have so many things to do than to channel our energy to jubilate because Stoneboy enya Grammy nominations some years back. Wale in a years our video. No, I'm telling you. Nti nipa otesa no medofo mo yenhwe ne ye. Ye onkrofo be omunye creatives and ye nyina enim. Omo de patapa na abewrem. Omo de o gina omo konso na bu omo kon because omo no adwen bone. Omo sankrofo ni de omo ho omo nyo asem na Wale ka no ba Wale empese ase obi down for no odi be jiwani anase odi be celebrated no I don't know ye be ye din na ya twen nemo ote akontu ma anase wa manone na pese odi sika eko Ghana ma menkamfo lemfai ema busumi we mu Lemfai for a promotion bi anase omo yesam draw bi na ni nyina ne say sika bi be free amanoni akọ Ghana no omo be select winners bi ti sankrofo no wo be ka ho a sika na wo de call Ghana say 100 200,000 500 2,000 20,000 50,000 o mesa do sika wo send call Ghana nyina asa ama Lemfai ana ye saa
promotion no ɛno nti no sɛ wodi sika ɛfa lemfi so ɛkɔ Ghana this month woyɛ lucky a muntie ni o woyɛ lucky a sika ade kɔɔyɛ no 100% no mɛsa de sika no nyinaa sa abrɛw medɔfo on register lemfi a mesrɛ register lemfi ɛnɛ ana uwie nso a ubetimi ayusi Bonah as your promo code ɛno nso no kyɛ sɛ ɛho adɔdɔdeɛ no dosopo dodo no mo America nso a mo pese mo de mo no free America ɛkɔ Ghana no Box Oak Logistics aba ma ye nyina ofre Box Oak Logistics a o mo de ka be ba fie abe box nneoma no kama e de akɔ Ghana somdwe mama utie o mo kan so aka kyerɛ mo sɛ enam the Bonah show so na ɔte o mo nka imprempre na o mesa kyɛw 10% discount